बत्ती आयो सबैलाई बोक्न लाउनु पर्यो भनेको के हो छाने मान्छे जाऊ दिदी जाऊ कोही मलाई दिनु के को डर लाग्छ तिमी पनि त अढाई हाल त पोलिसी रहन्छ कि तिमी पनि 3 महिनासम्म चाहिँ फेरि जति मान्छे भयो त्यति मक्खा नि त ए पसिना आएको छ कि क्या टोपीले त पसिना आएको त आमाले मेरो त निकाल्न सक्नु छैन पोलिटिकल छ के भयो हेर है बेबी सिटी त्यो लामो कि यो लामो यता ए लामो अर्को यहाँसम्म त अब कर्मसाक्षी भन्न आइहाल्छ अलिअलि हो त तपाईँ नाम कर्मसाक्षी विकनारायण नम आइहाल्छ कलशाय आइहाल्छ गणेशको आइहाल्छ आसन ग्रहण गरिहाल्नुहोस् त संस्थित प्रसिद्ध ममकारेषु महालक्ष्मी नमस्ते विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं शुकरात्रं कुरुष्व मे वर्षकाले महाघोरे येन्मया दुष्कृतं कृतं शुकरात्र प्रमावेन तन्मय लक्ष्मी विपुरहतु पुत्रं दे धनं दे देहि सौभाग्यमुत्तमं क्रूश्रीय महालक्ष्मी अलक्ष्मी त्वासुनाशय नमस्ते सर्वदेवानां परदासी हरिप्रिय या गति प्रपनानां सामे भूयतो दर्शनाथ सरसी जलिलय सर्वजहस्ते धौलतारायण शुभगन्धमाल्ये शुभि भागवती हरिवल्लभे मनोजी त्रिभुवन भूतिकरे प्रसिद्ध महिमा ओम विष्णु बक्षे पद्मे च शङ्खे चक्रे तथा मणि लक्ष्मी देवी यथासि तु मय नित्ये तथा भव नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिय या गति प्रपनानां सामे भूयतो दर्शनाथ नमो कमलवासिने नारायणे नमो नमः कृष्णप्रियाय महालक्ष्मी नमो नमः पद्मपत्रक्षणाय च पद्मस्थाय नमो नमः पद्मशनाय पद्मिने वैष्णवे च नमो नमः सर्वस्वरूपिणे सर्वरात्रे नमो नमः भक्तिप्रदात्रे च हर्षदात्रे नमो नमः कृष्णपक्षे स्थिताय च कृष्णेशाय नमो नमः चन्द्रशुभस्वरूपाय रत्नपद्मसुच शोभने सम्पत्तिस्फुरा देवी महादेवी नमो नमः नमो विधि स्वरूपाय विद्यात् ओम महालक्ष्मी नमः चढाइ पाँच जडा है पाँच जडा एउटा पैसा राखेर के गर्यौँ त्रयोदश्यं परतु चतुर्दश्यमायं परिपिन्दितौ अमुक वासरे शनि वासरणमित्यां अमुक राशि स्थिते श्री सूर्यः तुला राशि स्थिते श्री सूर्यः अमुक राशि स्थिते देवगुरु मिथुन राशि स्थिते देवगुरु अन्येषु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थानाथितेषु सत्सेवं ग्रहगण पवित्राय नमो नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण आधुनिक जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आधुनिक यो चाहिँ आधुनिक ओम नारायणाय नमः यस्तो पो संख्या छ वासिने ओम तत्व ज्यामी ब्रह्मणते बाणस्ति च बाण अभिर्वणय च बाण वायु प्रमुखी भोग वर्मणि ह्यागस्य तिष्ठमो पूजा ग्रहण ध्यात पूजा करोमि तातम सुस्त्र्याव सुप्रसन्न सुवर्ध ओम वरुण कलशाय नमः दुईटै कलशमा पूजा गरिदिनुछु आसनम पुष्का मलाई पक्कै के केही छ त्यसरी पनि होला के भन्नुलाई हुन्छ कसै कसै मान्छे भएन कुन चाहिँ सुत्तै तिम्रो ठिक छ के हो थाहा छैन भन्दा भन्ने ए कसलाई सिडी आउँछ ठिक छ त के हो कसो त्यहाँ ए भने त आइहाल्छ नि हामीलाई सधैँ आज आइदिएको ओम आवनामि समर्पयामि ओम महालक्ष्मी नमः भनेर ल अब फुल अक्षता लिएर हात जोड्नुहोस् लक्ष्मीको ध्यान गर्नुहोस् ओम शुभ वस्त्र परिधान मुक्त
यो रातो गरेको छु, रातो पानी आयो आयो भुसका टुक्रा त्यही राख्छु। अब गोदान गरौँ एउटा दुनामा पैसा राखौँ। पैसा दियो छ त्यहाँ राखेको छ। होइन यो फुटाउनु पर्छ त्यसले हावा छिरेको पावरफुल छेउमा पूजा गरौँ। ठिक छैन क्या चाहिन्छ अरे मनुमी तर्फे डाँडामा भुइँमा पनि छर्किनु सतमी भित्र ततमी भित्री खन्न ततमी भित्री खन्न चपलाय नमः ओम अञ्चल चञ्चलाय नमः जान्ने पूजा ओम अञ्चलाय नमः ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि ओम कमलाय नमः ओम कात्यायने नमः नाभिम पूजयामि ओम कात्यायने नमः ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि जगन्मात्रे नमः ओम विष्णु विश्ववल्लभाय नमः वक्ष पूजयामि ओम विश्ववल्लभाय नमः ओम कमलवासिने नेत्र पूजा ओम कमलवासिने नमः ओम श्रीय नमः शिर पूजयामि ओम श्रीय नमः। अब फूल अक्षता लिएर आउनुहोस् ओम भो अनिमनि आगते त्यहाँभन्दा सही यहाँ छ कामै फरक हुन्छ हजुर यो मलाई 40 मिनट सानिधि मुखु ओम भूर्वस्व अर्घपात खाय नमः यसैमा पूजा गर्नुहोस् ओम अर्घपात हजुर हो यसरी देखाइदिनुहोस् ओम धेनु मुद्रामा छेद मत्स्य मुद्रामा छेद यसो गर्नुहोस् सर्वदेव प्रतिष्ठतु त्यहीँ छोइदिनुहोस् अलिकति यहाँ भुइँमा यो फुल थोरै राख्नुहोस् त्यसमा यो अर्घ उठाएर त्यहीँ भगवान् सूर्यनारायणलाई अर्घ दिनुहोस् ओम यही ओम यही सूर्य सहस्राम ज्योतिष राशि चक्रपति अनुकम्पमा त्यहीँ राखिदिनुहोस् ओम जय ओम श्री सूर्यनारायण नमः। अब यो सरस्वती अब दुईवटा जति भाव सल्काउँ सङ्ख पनि देखाइदिनु कहिले बजाउन पाइँदैन आता गुरुले बजाउनुहुन्छ भनेर शङ्ख नि हाले ए राम्रो लोकपालके पंच लोकपालके सूर्य विश्रायं देवीन्द्रा दक्षि पालिके धर्वादक्षि बत्तिवेन्ति रोजाका सुदेवी नमः कोडे षोडश मावरी सप्तमौली विनायकाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः। बजाउन नगरेपछि बज्दैन नारायण तुम झोला तान्नु त लक्ष्मी नमः आसमनि जल ए नरिवलको जटावाला कहाँ राख्ने हो आउँदैछ बेला नमः ओम सुमुख सलमुदरज ओम वेगनानाथ गणाधिपति केन्द्र गणाधीश बाला चंद्र गजानन दादा से जाने परेश्वरन यादेव विद्यार्थ चपा विष्णु गामी सदा संग्रामी संकटे सब वेगन सचने जाते शुक्लम वरम धर्म देवम सचि परम सत्वजम पसंदा सर्वविघ्न प्रशांति अभीर सिद्धार्थ निशिद्ध पुजिता सर्वविघ्न श्री गणपतये नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु अब फेरि फुलक्षताले ओम धान्य मसी धीनु हि देवान प्राणाय त्रिगण परमसिते माइघ धान देव भाग्यम नमे जन्म दरिद्रता महालक्ष्मी नमस्ते कलशाय नमः तिल जो तिल देवान समर्पयामि करुण कलशाय नमः पुष्पम फूल पुष्पम समर्पयामि करुण कलशाय नमः अक्षतान समर्पयामि ओम वरुण कलशाय नमः लालान समर्पयामि ओम वरुण कलशाय नमः ओम वरुण कलशाय नमः अब फूल अक्षताले राजुनुहोस् ओम यो देवी बेहुरमा दुईटै कलशमा पूजा गरिदिनु ओम लाव फूल र कुश लिएर हात जोडौँ हात लिइराख्नु
ओम हजुर ओम भू लक्ष्मी समागस्य यतिष्ठया पूजां करोमि तातं सुस्थिरव सुप्रसन्न सुवरदो ओम छिरो डाँडा सम्भूति हुन्छ उयो लावा नि हुन्छ है लाजा लाजा ल यो लाजा लिऊ सबले यो पनि जान्नुहोस् है यो शुद्ध जल चढाउनु पर्यो ओम कर्पूर चन्द्रामि मिश्रित वदेश्यम गङ्गामि तम ओम लक्ष्मी नमः ओम वरदाय नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम क्षीरसागरवासिन्यै नमः ओम हिरण्यरूपाय नमः ओम सोममालिन्यै नमः ओम पद्मवासिन्यै नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम मुक्तालङ्कारिण्यै नमः ओम सूर्याय नमः ओम चन्द्रनयनाय नमः ओम विश्वमूर्त्यै नमः ओम मुक्त्यै नमः ओम मुक्तिदाय नमः ओम हृद्यै नमः ओम समृद्ध्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम धनेश्वर्यै नमः ओम श्रदाय नमः ओम भोगिन्यै नमः ओम भोगदाय नमः ओम धात्रै नमः फेरि पनि यो चढाको चढाइदिनु त प्यामी ओम महालक्ष्मी नमः सौभाग्य ओम कजल आदर्शम तिलकान कंकन केशव साधिनं सिन्दूरं वेणुसूत्रं च सौभाग्य च प्रतिकृतिं सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः सिंगार मेन लक्ष्मी त यो हो नि त अब चन्दन यो त्यो हुन्छ ओम चन्दनम मलयजल समुद्रम धनसारा मनोहरम शीतलाय बहुलाय चन्दनम प्रतिकृतं चन्दनम समर्पयामि ओम महालक्ष्मी नमः उसले प्रदक्षिणा गर्नु थियो यही जलले लक्ष्मी भो अमृत लक्ष्मी यागस्य पूजा ग्रहणाम्यात् पूजा करोमि नमः हेरे लेनिस् ओम भो मोक्ष लक्ष्मी यागस्य पूजा ग्रहणाम्यात् पूजा करोमि तातं सुस्थिर भव सुप्रसन्न सुवरदो ओम मोक्ष लक्ष्मी नमः हेरे लेनिस् ओम भो महालक्ष्मी यागस्य आरती होइन बजाउनु यो फुलदानी हुन्छ यसमा स्वस्ति नः पुखा विश्वे वेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनिमिः स्वस्ति नु बृहस्पति दधातु ओम शान्ति जय श्री कल्याण